Nyani ngoba siyakwazi hlezi kubona la futhi wena wadiliza ikhwama eziningi onansika wena inyanga ayinazo ikhwama namhlanje ngenxa yakho. Hayi kuzona inyanga akekho umuntu ongathi isikhwama kanaso ngenxa yami. Usuke uvela ungakwadi ungayona vele inyanga. Meza ngiyabuka la uthinteka kama skandal amaningi. Ngeke ngabuka lento yakho le nisayenza lapha nenza ikhwama lezi ayinamabhakede la no Tamara. Manje ngiyakubuka la uposta advertising inyanga mfowethu. Uthi wena ayikho into embi yokwayibona ngayo inyanga. Kanti recently mangibheka ngoba sengicinga ngaze ngakuthola unokuposta ezinye zezinto mina ngoba sengithi ngicinga ngakuthola recently uthi ku MK kulungile ngifuna ukugxila kakhulu ku MK uthi ku MK emva kokuthi MK kunezinto nje ubuka njengomuntu ngathi kukhona isaka olitholayo niyakhokhelwa ngokuthuka abantu ngoba impilo ngathi iyashintsha emva kokuthuka MK impilo ngathi iqala ukushintsha manje kukhona ekutholayo niyakhokhelwa manje ngokuthuka abantu nabanye bathuka ngisho abantu abakhulu nikwa malini miyenze ngaze nidele impilo zeni kangaka bafowethu. Yabona sika awukazi ungizwe ngikhipha inhlamba ngowami umlomo ngiwazi ngisho ufuseke lo bawuthi ngithuka iMK bawungangikhothela nenhlamba engangayikhipha noma mhlawumbe kwathiwa ngithuka umholi hayi ungakumentionela umholi ngamthuka ukuthi ngathini ngimthuka ngaphandle ke bafuthi inhlamba uma ngabe siyiqiniso noma angangazi but inhlamba ngiyazi isuka lantu kufuseke kuphi but akunayo umuntu engangamthuka akunayo futhi umuntu enginenkinga naye personal ngaphandle kodwa mhlawumbe kodwa ukuphoxa khona niyaphoxa ukuphoxa uthuki kodwa uyaphoxa kodwa ukuphoxa futhi unakho kodwa ukuphoxa uma ngibheka ukuphoxa nje lana mfethu awona mfethu uma uzofaka umuntu omdala mhlawumbe ongangangqamalala bengingafuni sigxile kakhulu ngoba ngifuna ukungena kulento yakho le oyenzile wafaka ilokhuzana wafaka ngiyeza kuyona ukuthi kumele sicacise qala sidlule kahle le si clear sonke akunankinga siyeza lapha but funa sikulungise nalokho. Yabona mfethu ukufaka izinto ukhulume amagama asakuhlambalaza kufana nenhlamba lokho ukuhlambalaza nokuveza izinto engalona iqiniso iproblem ekuthiwa propaganda uzenze kube ngathi ziyiqiniso nina miyeza niphiwa ukukhuluma uma nikhuluma kakhulu kahle futhi banilalela abantu kunabantu abadalela ukukhuluma osopolitiki basilimaza ngalonto leyo baphiwa ukukhuluma when it comes to ama action abenzi kodwa ukukhuluma engakhuluma umuntu umlalele yonke into. Recently wafaka umuzi lapha kaNcamalala wakhuluma inkulumo ekhulumile ngendlela oyibeke ngayo but inkulumo yakho uma uyibeka mina ngokwami ngithatha nje ukuthi ukuhlambalaza lokho ubukwenza nokudicilela phansi isithunzi somuntu omdala because uma singathi veza ke phela nemizi yabanye awukwenzi ungeke ukwenze futhi lokho. Alright sika singakadluleli phambili ayikho inkulumo engikhuluma ngibhala i-caption lapha ngadlala music isithombe was taken from Facebook thathatha sabekwa sanamekwa lapha engasibeka khona ngase ayikho into engikhuluma khona into engiyithandile oyishilo uthe osopolitiki akekho umkhiphe ngaphandle wathi baphiwa ukukhuluma kodwa benzi akekho umkhiphe ngaphandle ukuthi ngaphandle kwasibanibani ngikuthandile lokho mfethu. Hayi kulungile mfethu asingahlali kuleyo topic leyo ayikho inkinga ngoba lensizwa ekade ngiyifuna la isikhona la eyagileka advertise umuntu wena mo advertise umuntu awubuze yabona angifuna uqamba mama mina ngizokutshela iqiniso mfethu yabona abantu abayizinyanga abagcola ku social media labagcwenye la social media
abagcwele la bonke siyazana mina nabo. Uma ngithi abagcwele siyazana mina nabo sengibuya kubona. Abanye noma ngingaze ngibaveze la ngiwafaka ama-video abo la. Kodwa sengibuya kubona kungiphatha kabi, kuba buhlungu. Angisho ukuthi lenyanga uyifake lapha ngibuya kuyona, kodwa kuba buhlungu uma sengibona umuntu ephinde advertise futhi lo muntu futhi lo bese ethi mina sesikhulumile nawo. Abaningi sakhuluma kahle kabi nawo. Baxolisa abanye bathembisa ukuthi angeke bephinde bakwenze lokho. Nakuba abanye bese bezama eceleni ukuthi bazama ukuthi bangiphekele uphuthu bangifide uphuthu bangaphumelela. Kodwa nje izinto eziningi miyeza ezithinta lezi nyanga egcwele hayi bafowethu sengikhulume kaningi and I'm sure ukuthi ama-video ami niyawazi. Mana-ke Nsika ngifuna ukuza la ngiyeza kule nto lena ukuthi kokaba ne-voice note la ucompliment inyanga uncoma inyanga. Angibuye la kule advertisement ubani umuntu advertise inyanga ukutshela umuntu lenyanga le engikhulume ngayo lapha kade ninayo kwi-MK ucomrade lakho ngabe ucomrade wakho ngabe yini yaphinde yabuya futhi ezokhala ukuthi he spent so much from his own pocket ama funds awo nomndeni wakhe support iqembu leni yasithi siyaphuma kuleyo nto leyo. Mina uku-advertise umuntu mawuzomyala ukuthi akahlale esigodlweni sakhe ngoba mawuyinyanga ufana njengomuntu owumuholi onabantu awukwazi ukuhlukanisa isizwe sakho noma abantu bakho njengomholi. Angiyazi lo nto leyo ukuthi besihamba njenge-advertisement yini. Ngase ngathi futhi engikubalulile mhlawumbe ngicabanga ukuthi-ke kube sekukuphundula kwakwenza i-advertisement. Umuntu mangamazeli mina iskandal angikwazi ukufika la ngithi engikwazela ukuthi kodwa into engeke ngikwazi ukuyiproduce. So ngase ngakubika nje lokho ngamasibomu ukuthi bengingakuhle ukuthi afocus emsebenzini wakhe ngoba lento yabe yalimaza iphathi yabo kugijimisana nepolitiki beyizinyanga ungazi ukuthi sebehabuleni. Akahlale ngale angazi noma mhlambe uma ngabe ni market kumarketwa abantu ba marketwa yini ngaleyo ndlela leyo. Okay, ngiyakuzwa lokho. Uthi wena ubungama-advertise kodwa ufake isithombe sakhe esesigodlweni. Wathi wena akukho ukubi omazela khona. Kubo bonke abantu namenza ukhethe nje ukuthi uthathe ukhethe uthathe isithombe sesenyanga wasifaka kwi-wall. Wasifaka kwi-wall yakho wakhetha ukuthi nje wena ukhulume ngayo ukuthi akukho kube engikwazela khona mfowethu kanjani mfowethu mina ngididwa lokho ukuthi wena meza kwenzeka kanjani mfowethu okwaqala meza kwakhona inkulumo lana bekuyala bafowethu ukuthi meza into ka TikTok inkinga niyayifihla bafowethu siya understand ukuthi indlela eniyifihla ngayo la ku TikTok but abanye abantu bayakwazi ngoba mina sengiyakwazi mina but ukwazi kwami phela akukho kubi vele mina ngumuntu nje yabo okwazi ukwenza ucwaningo indlela okwazi ukwenza ngaucwaningo ngithole umyeza impilo yakhe iyashintsha njengamanje umyeza nemoto seyishintshile umyeza usetholakala endaweni ehamba phambili ungiphikise mfowethu uma uthi nginamanga lokho ngangakhupa angazi ngiyakhupa ngalokho kodwa into engiyazi esengiyazi ngawe leyo manje noma ngeke ngazi noma into eqale nje ngoba usuqala usukhuluma kabe ngamaqembu ezepolitiki noma kwenzakalani but ke angikho lapho nanokuthi miyeza uma ningabafana noma nizingane zabafana angeke sanikhethele abafowethu ukuthi zamani kanjani indlela enizama ngayo angeke sasho ukuthi wonke umuntu akabe ne-payslip indoda iphile ngey'nqumo zayo nangamaplani ayo kodwa niwabheka amaplani amanye amaplani bafowethu awamahle mina kukukhuza nokufaka iyalo ngoba lo TikTok lo saphephile khathini samanje uzo-advertise umuntu wena kanti lo muntu lona usegile abantu abaningi abakwazi ukufinyelela kuyena mhlawumbe kodwa bazokwazi ukufinyelela kuwo. Nsika angilekelele la qala ngoba uyangihlolela kahle uyangihlolela impilo yami private I keep it confidential ngamabomu
Nginesizathu hayi ngayivezi la ku TikTok. Lucky enough akunawo ama-shenanigans empilweni yami, ngisho into okuthiwa nje ukunquma noma ukuhlela ukusoconga. Anginayo into ekanjalo, akaze futhi ngibe nayo into ekanjalo. Angazi ukuthi manilandelela impilo zethu nezigaba ukuthi ngoba nakho mhlambe ngingahambisani ne-MK then impilo yami isihambe isiba ukuthi kanjani. Ngiyamangala manje ngabe sekukhona ama-surveillance cameras asibhekayo ukuthi sikuphi senzana ngasona siphi isikhathi la kwa TikTok. Ayekho umuntu engangalwa naye noma ngamlwisa. And then akekho umuntu futhi ngikubuzile mina ngendaba yoku-advertiser. Kuthi lento le angazi waye lokuhlambekiswa nje ngoba sikhuluma ngalo ntozana ngalo nto le ngozikode. Excuse me. Uzikode mina ngimuphi isiyalo. Njengobhuti kuphela aphe ngam-advertise angisho ngomlizo kodwa ukuthi uyalapha wenzani ngimuphi isiyalo ngase ngamtshela futhi ukuthi angimazeli istory mhlambe ama-shenanigans ukuthi useshaya abantu nani. And then sikangaze ngikubize mina ku live ngizokuklalisa ngithi kade compliment ukhehlelezi laphana kade kutrend voice ngaze ngikubize kuyona yonke lento le nokuthi into yakuyekisa izinyanga angaze ngikuquestione ngalonto leyo okwakho wedwa leyo nto leyo ngoba wayiwisa nje wayithela phansi wathi bhu wawungakazi insika ukuthi uphuthula ukhona kuyathunyana. Yalela-ke bafo la ngifuna nje ngiqale ngilungise into yakho le isho le ukucomplimenta inyanga ngazi icompliment inyanga sidalo kune VN angazi baye ekhandwe kanjani ngisho manje lento ku live nabantu bakhona bonke kune VN ekhona lapha uthiwa ke yimina lo khuluma lapha ngiyancoma ngithi mina le nyanga ngiyashaya kwashaya wacima kanjani yonke lonto leyo lezi zinto lezi enzenza ko lokhuzana nikhulumisa opopayi nikwazi ukushintsha abantu kumathi ukukhuluma ayikho indaba phona miyenza uma ukuthi ngoba uhlakaniphile ngiyakwazi wena bona wonke ama VN nje manga ama VN engangawenza mina yini kophuma iVN eyodwa nje kuthiwa nayo le VN le mina miyenza izinto zami kwethu into zami ngifuna ukukufaka la kunezinto mina engithi mangiyikhuluma engayikhuluma nombani and kunezinto engithi mayikhulunywa kumina ngingayifaki ku social media ngeke ngakuveza ukuthi mina kunezinyanga zazangincenga ngithi ngifuna ukuneza imali angiyeke lento le nginama voice note lokho angaze ngwafala uma voice note lawo so uma sekuphuma i voice note ngingafike mina ngithi wena miyenzo wrong ngiphinde futhi ngithi right mina ma wrong mina ngeke ngiphinde ngishintshe ngithi right aphandle mase ngibona ukuthi umyeza usexolisile wabuye wazozehlisa kulabantu labo ukuthi cha sizwe bengi-wrong la ngadla imali kaThamara ngithi sibonelo ngalokho so sengiyaxolisa noma ngangifuna imali kaThamara ngiyaxolisa then sengingasho ukuthi umyeza unokuyisola angeke ngivele ngisuke ngithi mina umyeza uyayisola engakaze avele umyeza uyayisola ngimncome ngithi nanga umyeza ayisola hayi bafowethu ukuthi ke into engithandayo umyeza nabantu sebehlakaniphile abantu bayakwazi ubona into engekho umuntu uyakwazi ubona lento lena ayikho ke lento le yabona lento ekwe-voice note ngayiziba ngamasibomu bangisendela abaningi bethi hey ngayiziba ngamasibomu but ke ngeke ngiloko ngichaza kakhulu angiyazi le nto la kumina lona asikho lapho uthe uyangazi ukuthi ngihlakaniphile noma ngingazi ukuthi ukuthathaphi lolu lwazi olungaka. Mina ngikwazi ukulalela into wensika ngiyayazi AI artificial intelligence ukuthi isebenza kanjani. Angikwazi ukulalela into ngibe ngikwazi ngihlezi nguzo ukukhuluma la noma ungasemningi la la enkundleni zokuxhumana kodwa ngikwazi ukulalela into bese kube ngathi bese ngiqamba manga ngiphunduleka ngaleyo ndlela leyo. Ukuthi ke nakho ubuye ungarespondi eWhatsApp ngakuforwardela leyo nto leyo ngayihleka leyo nto leyo ngamabomu kodwa ke bese ngekho la into ekhona wena uthi mina ngi-advertise uzikode ngiyakuchazela ukuthi yini isikhangiso noma uku-advertise leya ivideo engayenza lapha ivideo engiyenzile lapha ngasho ukuthi ilentozana lapho uzikode kade ekhuluma khona ngase ngamuphi advice ukuthi awukwazi ukuthi uyinyanga ube usopolitiki awuwahlukanisa amakhasimende akho phakathi angikwazi ukuthi mina for a practical example
ngiyabahleli bemcimbi ngiyinkatha bese ngisuka lapho ngihambe ngenyangeni noma ngibonisa unyanga engangisiza umuntu wesiZulu kuthi ngibonisa uZikode ngizoya kanjani kuZikode uZikode eMK ngizomtshela kanjani inkinga engibhekana nazo eqembini ebe yi-opposition so ngangisho mina uma umuntu wakamoya noma spiritually gifted you are a leader so uma uyi-leader ukwazi ukuhlukanisa ibandla lakho phakathi ngase kugcineni ngakuveza ukuthi ke noma futhi enye into ngingenazi izikandala engimazela zona uyangithola so ngalokho kwasuku-advertisement uZikode akaletha imali yami akangibhadali mfethu uma ngabe sengim-advertiser ngaleyo ndlela leyo akavela ngibhadala ngisondele eduzane ngazi noma into kaZikode kuphatha kabi ngesimo sokuthi wakhala ngokuthi iqembu lakho libheke phansi selilibi kakhulu wamosha kakhulu imali yakhe noma kwenza kanjani anginalo ulwazi kuleyo nto leyo hayi mina wethu mina nje phela kukuyala njoba ngihlezi ngikuyala ngithi mfethu akumelanga yini ubhuti omdala bafu ubhuti omdala ezumfowethu nombhuti omdala ngalokho okungcetheza cha ubhuti omdala njengomfowenu omdala ngizothiwa mhlawumbe ngimncane ngeminyaka kodwa ngimdala ngokwenza izinto nangombono imbono yami ikhulile uyabona into ngisho angeke mina mfethu kunalensizwe sifikile la lenyanga le wena kade uyincoma iyathinteka kulento wena othi wena ayikho into yazela yona kunalensizwe lela u95 uba 95 Gmail insizwa lena engathi yake yayenyanga ensizeni kodwa ke gcine selivene igama lensizwa leyo noyincoma eceleni ukuthi naye ayikho into yazela yona noma kubuthi ubungayincomi futhi ungadvertise kodwa na unathi la unathi uzosubmita kumina ukuthi uZikode unamashananigans noma uzothini uzosho ukuthi unamashananigans noma ngeke ngazi ukuthi awani amashananigans kodwa wena nje ubumeka nje umuntu omsulwa nje akekho umsulwa indlela kwakuvela ngakhona hayi awuthi ngilithwala leli jazi leli ngizwe noma ngingahlangeneke nakho lokho ngoba mina bengikhuluma de kusuka kumina noma ngisengakubona kulungile sanibona njalo mfowethu but nathi sikhona Ixolise nje mfethu umncamo ulimi ukuthi kunezinto ezike zithi mazenzeka icasule yabona ngoba uZikode bona la kulayo ngendlela engaphathekile kahle ngayo ngaye ngizombiza nje ngegama ngakubaluli lo ubaba uZikode ubaba uZikode wangivilela umoya okanye wayengihlolela la kunezinto zami ezihambe kahle okanye ngizophelelwa imali Nobe sengisuka ngiya kwenye inyanga Mbumbulu ngapha eThekwini eyendifuna nayo lavela igama lika uZikode lapha eyangenza imali ukuthi kuba uZikode kahle kahle unawo leya nyanga baxhumana naye ezinye izinto ezingicasulayo lezo ngaloko ukuthi uZikode inyanga engubalule kodwa yangapha eThekwini yes angeke mfethu angeke angeke ngiyahluleka la nokusenda izinto la angikwazi ukusenda kanjani ngoba ngifaka into egreen laphana bengifuna ukusenda kanyanga le okusho ukuthi babe mdibi munye nalento babeyihlelile lento babenza kwenzakalani baba ngakho ngizokujabulela awubrief mfethu wahamba ohlola kuZikode yes uba uZikode ke singahamba ohlola kuye yebo yabantu mnethe la yini ngahamba ohlola kubaba uZikode wangitshela izinto ezayizokwenzeka kumina ngathi mengithi phela akangisize yena akangisize engilungisela izinto zami wabuZikode wathi yona leyo nto akayenzi ngahamba ngaya kwenye isithombe senyanga akuyona futhi inyanga leya
Akuyona inyanga futhi leya nto leyana yazi shem. Akuyona nenyanga leya. Thombe. Ngathi mengifika izinto zayisho lezi zinto zayisho uzikode zafike zenzeka lapha eThekwini. Lo muntu angeke yena engubaluli lo baba uhlala kodwa babukhumalo yena oyinyanga ngeke yena. Zafike zenzeka ukusho ukuthi uzikode nawo leyo nyanga babe mdibu. Babe sebenzisana ukuthi mina ngize ngicele ngiqoleka. Ngihleke into lana isithombe kunaso isithombe salisa lenyanga ukukhulunywa ngayo la but angeke ngikwazi ukusifaka la ngenxa ukuthi angisakwazi ukuphindela emuva ngenza into eyodwa but kunama comment engiwabukayo laphana ngiyacela ukuthi singabiza amagama noma ngizothi inyanga yabo ngoba manje masibiza amagama enyanga yebo khona nishaya emhlolweni impela ukuthi lokho nikusho kuyikhona lokho nikusho la kuma comment kodwa ngicela singabiza amagama enyanga Kodwa kwazi uyikhona impela kanje. bayazi bathina abantu phama comment kodwa kuyikhona kodwa bengifisa ngazi ukuzi kodwa ngatholala kanjani kulento le ngazi kodwa ke mhlambe uyayiphendula indlela ayiphendulela ngayo ngelinye ilanga asazi ngoba phela nsikubukwazi ukubalanda ngoba phela nsikubukwazi ukubalanda waye unenkinga nokulanda uzikode ngangibona ufake inyanga lana unenkinga nokumlanda ngibona ukuthi unendlela ukuthi ungahluleka kumlanda noma kuyona yonke lento le mina nobafula angiyazi ukuthi ngena kanjani kuyona mhlawumbe miyezo wena ungamlanda mfowethu ngoba wena umadvertisela phela uzikode mina bengenze ngivula live mathiwa nangu la kwi comment section bafu aka request lapha ubani yana ubani comment section nangu la uzikode ngibona comment section azomfaka phela ikinga mfowethu wamenzani umkhize ubale kuthiwa uqosekele kumkhize miyasa hey angazi ukuthi ngihlala na print kanjalo angazi nawazi thina sizakujwayela wensika kuthiwa kuyaxoliswa kuthiwa hamba uxolisa kubani hey ngihlangana nje ngikhumbula lodwa ilanga kuthiwa nginomkhize for what nangu uzikode la ngimfake la Oh lothi. Wewe uthi phela yazi nawe nathi umthwani ngokusekela nje uyokuya mthungu Sengivile yona. Uze kodwa asekho la. Sambona kodwa. Awula uliphane yakho la. Awula uliphane yakho. Antana yabo. Enza umkhipha la ngazi kisho kanjani. Ngeke ngephutha lo muntu la. Yabanda izandla. Hey, lo muntu angazi ufake kanjani la. Awumkhiphi ngani noma mhlawumbe nomoderator abaningi. Mhlawumbe kunanyanga wayenza umoderator phela ngesiqonda. Angikwazi ukukhipha umuntu la. Awu, ona khona. Ikona. Ya ngathi uyena lo. Uyena lo. Sawubona bhutuze kodwa kunjani? Sanibona ngibuthi. Yebo mntana. Ngiyaphila. Yazi, ngiyaxolisa bafowethu. Ngiyafonelwa lapha ngisemgaqweni.
Uthiwa nakho ngathi igama lakho liphakeme ngapha kuNsikazulu manje ngiyadideka sengithi nawo ake ngingene kulo live aqeda kungisharela wona njengamanje njengobuka ngisemgaqweni kwenze njani makhe mfowethu ubuyenza lapha na ufaka ivideo lapha ekuncoma noma ethi akukho akakuthola ngawe kanjani wakhuluma ngendlela akhulume ngayo so la kunensizwa la kade singifonela noma kade sesixhumana nalensizwa le WhatsApp ikhala ngokuthi iyadliwa inyanga thizeni but igama lakho liphakathi la thola lathi uyaxhumana uboxhumana nalenyanga le into eyisho insizwa kodwa ngathi anumi yakuyafika kuwe noma yakufonela kodwa ngoba ikhona nayo izoyikhulumela kodwa wena wafika wayihlolela ngendlela ehlolela ngayo wayitshela ezinye izinto angazi zenzeka ezinye izinto yahamba yadliwa imali kodwa manje kwangathi nawo umuntu ophakathi ligama lakho lathinteka kule nyanga uyazala nalenyanga niyaseThekwini mina wena Zikode wena impela wahlola ngoba engento ngangabona enye inclip yakho lapha uhlolile lapha washaya emhlolweni kona angazi ubani oyekufake lapha encoma angisho ukuthi waka-advertise kodwa khona wayekufaka encoma lapha ku-Facebook angazi kwakushone bani kuthiwa ngathi into kamfowethu uMthembu kuthiwa wayibona loo nto leyo yabo insizwa ngikhala ngento efanayo kodwa manje yona engathi idliwe mayidliwa kwase kuthinteka nokuthi nawe uyazana nalo muntu angazi indazana kanjani ngixhumele kanjani baze waqala bahlola lensizwa kodwa ngoba ikhona nayo la ngeke ngize lokho ngikhuluma kakhulu nayo izoyiphendulela wensika engikuphune nje ulimi uZikode lona mfethu wangifonela ngamfonela saxhumana yazi wayesengidlulele emoyeni mfethu wangitshela ezinye izinto ngizoyigoda ngoba ngivikela isithunzi sami nesakhe bafu kodwa wakhuluma wanginingi okwakuyizinto ezazikhona bafu wangitshela thena uZikode ngizophelelwa zimali ngezami ngeyilungaza la ngembethe kwathawathisha ngase ngithi mina ngangilungiseleka nganginika isigubhu wathini yena wanqaba leyo nto leyo uZikode wathena akayenzi leyo nto leyo ngabe sengiyaleleke inyanga eThekwini engeke ngayibiza ngaphambilini isibongo sayo yathi bayifika lezi zinto zayo uZikode zenzeka zonke ingakho mina ethi uZikode uphumene nalenyanga le akwazi ukuthi yonke into engangitshela uZikode ifike yenzeke ngoba egcineni kosuku lenyanga yayidla imali yami hayi mana wekudwaba isibongo hayi bo manje wena mana ndabezidamana ngicela ukuthi ungilalele kahle mfowethu mina ukungidlulela kwakho umoya wena uhamba uyodliwa yiqola lenyanga mina ngingenaphi lapha wenzeka kanjani uZikode ukuthi zonke izinto owawuzishilo wena mengifika le ifike zenzeke egcineni kosuku bese ngiyalimala Zikode nalenyanga uxhumene nayo ngoba naye yapha sasixoxa mana ngixhumene nenyanga mina Zikode yini ayishuka manje ngenzeke mana yini ayikho ingani yodwa mana ngizokuphula ulimi ingani yodwa nina niyejala ukuthi nihlaniphe kakhulu niyafika la kwaZikode uZikode uyakuhlolela into eshiwo uNkulunkulu kanye ayibonayo edlozini wena leyo nto leyo uZikode akutshela yona wena uyayenza njengoba injalo bese uzo-involve uZikode ngingenaphi mina edlweni wakho inyanga yaseThekwini ukuthi mina ngithe wena uzodliwa wena uzophelelwa wena imali eqoleni lenyanga ngingenaphi mina lapho ngiyabona Zikode mana ufuna ukutshela mana ukuthi into ayishoyo uZikode ufuna zenzeke lapha ungaxhumene nayo mamela ngihlukumela kanjani negebengu mina kukangakhi la ukuthi South Africa ngifuna ukulalela ngisanitshela namhla funa ngohlezi ngimtshela mina mangabe ngikutshela into ngithi izokubenzela lento leyo mesiyenzeka ngisho kahle wena ufuna ungitshela ukuthi wena
mina kunobhuti la abaningi abekho namhlanje ngayikhuluma into eqaleni ngakenzeki azange meze bengalale futhi uzongitshela ukuthi wena ngihlangane nabantu mina ababulala abafowethu ngokusa kwenu wena wofunana enyangeni ngakholozela yini mina wathi ngenzela isigubhu ngiqaba Zikode ngeke njani ngokubuza wathi ngenzela isigubhu Zikode wathi akayenzi into omele ngenze njani kancane nje Zikode uyazenza nigubhu Wenza umnamelo mana ndaba ezithu mina okwami neclient lami akusikona okwabantu abaningi la uyabona nje mina lo muntu angifonelayo naye uthi ke igama lami liphezulu kuthiwa ngaqola umuntu mina ngahlangana nenyanga yaqola umuntu ngibakile manje cha into kodwa ke ayikwazi ukuqondana Zikode ufike ungitshela into iyokwenzeka ngempela akukwazi ukwenzeka lokho Zikode uwahlangene nale nyanga into weZikode ithi wena uyathinteka kulento ngoba izinto wena washa izinto zenzeka kulomfowethu lo and manje linyanga le iyakwazi hayibo yakenzeka into ethi ayifane nale ngalezi ayikhadi lezana ngisibhizinisi inyanga lezi la wangena khona umama siyamcinga lo mama lo wathi ngidliwe uZikode washo wafethe ngidliwe uZikode mina wasephuma lo mama sasangakwazi ukumthola angisho mina ukuthi uZikode uyabadla yabaqola abantu ngoba kwagcina ngalo mama lo owangena ku live nakhona kwangawona u live kaZikode wangena washo le nto ayisho ukhumbuza ukuthi kwenzakalani ngiyikhumbula leyo nto leyo ngifuna ukukukhumbuza futhi lapha ku12 ebusuku isikhathi ngafonelwa njengoba ngifonelwe nje namhlanje kathiwa nanti igama lakho ngathi liphakeme lapha ku live kansika ngangena ngacela futhi ukufakwa njengoba ngicelile namhlanje ngathi ngicela ngifake sengikhona ngithe mangena umuntu owayethi uyena uqolwe mina waphuma kwabaleka akaphinda akatholakala wacingwa engifuna ukunitshela kona mina bafowethu mina nginyanga mina yabona mina nginyanga mina yezwa ngifuna ukunitshela namhlanje nakusanalelela futhi nganitshela abantu bazokhandwa bekhandela ukubulala lo Zikode mina ngiyiphunga lomzonto elilukela yonke inyanga enenhliziyo embi wakwazi ukuthi inyanga yaqala yangamfuna uZikode usho ukuthi leyo nyanga inenhliziyo embi inyanga yaqala yabopha inyunyana engathengisi ukuthi kuzani yobulala uZikode leyo nyanga leyo inenhliziyo embi mina mama client eyami client nekize kuwena Mageba izokutshela leyo nto leyo ukuthi kena idliwe uZikode ngani ngoba my client I've got discipline now ukuthi la esigodlweni uyangasi ungitholephi uzongithola la futhi mangabe kungenzeki lokhu engithi kuzokwenzeka buya kimi uyangazi uzongitholaphi la ngizobona sengisekuyini ngibona ku live kansika udoti lo angisebenzi lona njengalobhuti nje wena webhuti manini silungise la le nto leyo khona le story lana esiyakhona engizizayo ubafu la unathi uthi wabonelwa uZikode ngiyathika lapho yes yeah so kodwa lezi imali phakathi kancane isisomoya futhi kancane nje yeah nehlisa umoya nobabili futhi noZikode ngoba lento hezibe serious uZikode wakubonela into akubonela yona waba nenhlanhla kwaqondana kwaba yilento le ngempela shothi ezokwenzeka uma ngabe siyenzeka leyo nto leyo mhlawumbe wayibona lo uZikode ngoba uthi wanqaba ukukunika lentozana isigubhu wathi akayenzi lento eyigubhu yena fine wena wahamba wayokomunye umuntu wafika lo muntu wakudla waba nezinkinga waphelwa yona yonke into mhlawumbe uthi yakuphela nani ngalokho wena ukushayeka kwakho noma ukuya ngale lapho uya khona iblame yonke uyishifta usola ukuthi lento lena ayi-connected noZikode kahle kahle impela ngisola kanjalo ngoba phela akwazi uZikode ungitshela into ifike ngale ngiyakhona ibe yiqiniso
Basale Uzikho akayenzi leyo nto. Mase ngifika ngale yenzeka into ngempela owayekade eshila uzikho. Zikode. Ngicela ungenelela la kwethu. Mina into mina angiyitholanga ngawe kodwa igama lakho belithinteka. Kuthiwa igama lakho liyathinteka phakathi. Into ngiyithole ngale nyanga Mbumbulu le nginalo isithombe sakho kodwa ngidecide ngimtshele ukuthi mfethu mina engikwazi ukuthi ngifake lezi zinto manje. Angisekho lezo sigaba leso. Nanti nje ngithuma uphuthu nena Zikode. Nanti nje ngithuma uphuthu nginiqondisa nginilungisa. Ngicela ukusebenzisa ukuthi nina noma wawungekho wena la kodwa ngicela ukuthi ngithi nina ngoba ayikho ivideo angayifaka enkumbulo yakhe engayifaka nawo ngaphandle kwalowa mama wangena wathi umdlile nakhona ngagcina ngasakwazanga ukuthi abuye lo mama lo. So zonke lezi nyanga lezi engayifakayo la ngase ngizwile ake ngithuma uphuthu ake ngibulala. So hayi ukuthi ngiyasaba ngizwe kahle kodwa ngeke ngiphinde nje lento ezinyanga abantu ngabaxoyisa ngiright ngenene. So igama lakho lengela ukuthi ke manje wena Zikode lensizwa le ngathi nena xhumana wayihlola indaba ehlolela ngayo nale nyanga lena ngazi wa confirm ukuthi uyakwazi mina kodwa isitori sonke besingekho ngawe isitori sonke singalomfo nale nyanga yakhe le kodwa wena ubuthu uyathinteka. Yabo so manje ngilokuthiwa na umhlolela kanje angeke mfethu angeke ngize ngikubeke icala ngalokho. Yabo bona bengikhuza mina umyeza umuntu ebengimkhuza ngisisha ivideo mina kaMyeza kufakile lapha ukuthi umuntu othi wena angathinteke ndawo noma akukho nomazela khona ikhona izinto ezimthintayo nezimnukayo. Angifuni ukuthi ngilandele kakhulu lento lena ngoba mhlawumbe egcina usuke egcina ngena abantu abazobesha izinto eziphambene abanye babhala ngamagama abanye abantu bathuka ezinye inyanga abanye babiza ngamaqolo. Wensika right evidweni engiyenzile ngoba ungi-invite la live abantu lento abayiqonde kahle mina leyo the kade ngiphumothe kuyona uZikode fine ke nangu uZikode usekhona la ku live evidweni engiyenzile ngathi mina akunaso isketch noma iskandalo engimazela sona nginamanga kuphi ke noma kulento eshiwo unathi la wena uthola uZikode enecala. Unamanga kuhuma kunjani awungiphindela angithi wena ukhotha kumagama into engayisho mina ngikhuzi kodwa ukuthi akaphuma entweni zepolitics because umuntu kamoya noma uspiritually gifted umuholi awukwazi ukuhlukanisa isizwe sakho phakathi osihola ngokuthi ube usopolitiki. Then into ikhothile ke wena ukhothele ngisho ngasekugcineni ukuthi ke yize umuntu engingamazeli lutho mhlambe noma engakaze ngizwe mhlambe egcijwa kabi ama client noma mhlambe ngezikandali ngokudlala ngabantu. Silana la ngibizele khona kulento wena eshiwo unathi la umthola uZikode enecala yini. Kulokho kushiwo mfowethu ngoba babehlolela nabo noma ngakuhlolela ukuhlolela umuntu kwenzeka into ngeke ngisho ukuthi necala ngakwenza lonto le. Ngeke ngisho lokho ngaphandle makuthi uZikode uyena owathatha imali noma wena wamnikeza isigubhu ngendlela thizeni mhlawumbe sangasebenza wasenqaba uphinda amlekelela ngendlela amlekelela ngayo. Angeke mfowethu ngithi unecala ngokuthi wamhlolele. Ngeke ngikusho lokho. Mina ngangizonga ukuthi wena ngeke ngisho ukuthi wena wrong. Mina bafuna ngangirong ngithi amazeli inkandala. Mina ngangizonga ngisho ukuthi ngithi wrong. Awukho wrong ukuthi awumazeli inkandala kodwa u-wrong ngokuthi umfake la mfowethu ushare ivideo yakhe njengenyanga. Ukuthi wena uthatha abantu abakulandelayo baningi kakhulu nima nikhuluma meza abantu banilalela. So wena mawuthi asike iskandali owakwasizwa mina ngibuka nje nge-advertisement lokho bafo wena sikhona mawasizwa kancane nsika kade kusho wena njengamanje la uthi wayibiza zonke inyanga ezayithinteka eqoleni abantu nani waze wathi uzoxolisa ukuthi uthi nina ngoba uZikode wayengekho lapha. So awubona ukuthi mina nawe bafo siyafana kuleyo nto le ngoba nawe awunayo into ukuthi uthi umama ngazi wagcine balekile kanjalo enikhuluma ngayo ngiyazi leyo nto leyo.
So uyabona ukuthi mina nawe sikwi-page elilodwa wena ulwa nokuthi mina on my account ngifaka uzikode ngase wakhotha amagama la engithe khona ngimazela iskandal. Ngelwane ukuthi ngifaka inyanga mfowethu wafaka lonto wabhala wakhuluma into eyikhulumile ngilwa nalokho mina. Kodwa angisho ukuthi miyeza umbono wami lokho. Angisho ukuthi wena wrong ngalokho. Angikujaji ukuthi wena wenza lonto kodwa ngithi kuumbono wami ukuthi ngibone ngathi ukuthi ngiyam advertise. Wensika mina ngisiyona inyanga. Mina ngisiyona inyanga nsika ukube ngang-advertise uzikode ngabe ngithi ulolani nokufaka inhlabathi eparishini lami. Ngoba lento le nje manje mawusukhuluma kanje unjengomuntu ofuna ukulentozana ofuna futhi ukufaka inhlabathi eparishini likazikode. But at the same time kwanawo uzikode futhi awumazeli lutho. Uyabona yini ukuthi le nto le ihambe ikubeka kuphi uthathini umuntu la osober minded ola ku live. No, iside lakho ngiyalizwa meza kodwa angiguquki lokho ngikushoyo. Ikona kupho ngisho ka lokho ngisho angiguquki ngimile ekuthenini ubum advertise. Mana bafu kancane bhuti uzikode awukhulumi ngani ngento lapha engiqhakambise kakhulu ukuthi uzikode akaphume ezintweni zepolitiki lento yabo izobalimazela umsebenzi wabo nesinkwa sabo okuyinto ebalekile noma mhlawumbe into ebebhlungu ukuthi mangithi akaphume ezintweni zepolitiki ufuna aphume kwi-MK. Nsika mina ngubona udlala ipolitiki lapha engangeni khona kulento le. No ngiyakuzwa wemiyeza ukuthi wena right manje oba kasekho ku MK. Uze kodwa usakhona kwipolitiki angithi. Angisho kanjalo ngithe mina akaphume entweni nepolitiki. Base ngathi mawu spiritually gifted awuhlukanisa isizwe sakho ufana njengomuholi uma ngabe uyilentozana uyinyanga ukwazi ukuhlukanisa abantu bakho ngaze ngenza ama practical examples amaningi ngabe lapha but ngiyamangala nje uma ukhothe into enamagama la angasegcineni ukuthi yize umuntu ungamazeli ikandalo kwafuna ngithini wafuna ngithi ngimazeli ikandalo kanjani umuntu ungamazeli nix. No kulungile mfowethu ngicabanga ukuthi sizoyivala kanjena ngoba manje kunabantu abarequestayo la ngeke ngize ngibafake lana ngoba manje ngibuka isikhathi ngeke ngikwazi ukukhala ku live khathe sithi kunabantu abafuna ukungena kodwa la ngicela ukuthi bafowethu ngicela ukuvala lo live ngoba lo muntu obesimfakile vena asekusephume yabo so ngicela ukuvala it's okay. Ngiyakuzwa mina nje ubeka ngayo awukwazi ukuvala uzikode ngazo uhambelana ubungakwazi ukuvala ulive umuntu ungamnikanga into kade kukhulunywa ngayo la ungamnikanga iside lakhe le story ngokwanele na ukuthi akwazi ukuyi-express ayigculisa usuyi-expressile nje wathi wena nangu uzikode lo okade umfuna iphutha kadulwa naye nangu kade ekhona la kulentozana ku live yena umuntu phela kubale mina nginayo inkinga mina ayikho into engithintayo into enizozikode nanani but yena ubethinteka and uyamuzwa nalomuntu lo unathi indlela akakhuluma ngayo ukuthi into akanenkinga nayo ukuthi uzikode wamqondanisela yena maye sehambe seyodliwa sekwenza izinto ezayishuwa uzikode yonke into seyiblame uzikode emva wayelani ukuyohlola kanti kuyahlola online sayithini sayikhuza indaba online kuyahlola online manje ukusebenza kwabantu akufani kulungile mfowethu kulungile ngoba ngiyabona ngathi ivoti liyangidla mfowethu hayi ngeze ngiyaxolisa mfowethu ngigejile ubungamncoma ubungama-advertise xolisa kuzikode ubungama-advertise uzikode nange ngena ubungama-advertise mfowethu ububeka nje uvo lwakho indlela ubeka ngayo uvo lwakho kuphela kumina ayifikanga kanjalo yabo ngiyibuye ngenye indlela mina ngiyazehlisa ngiyaxolisa xolisa kuzikode bafu hayi kumina ukuthi bahlupha kakhulu abantu yabo bakhathaza kakhulu mfowethu manje makukhona into ezophuma eceleni ayingeke
Bafu. Ngicela ukuvalelisa mfowethu. Usuvalelisa bafu wayeyekelana vele ukugijimisa inyanga ngoba phela wayifaka isoil eparishini. Hayi ngabona ngasekwanele isikhathi sasesiphele isikhathi sami. Ngase ngikwenzile okumele ngikwenze. Wasaba uphuthu. Hayi lutho uphuthu anginayo inkinga nalo. Uphuthu bazama ukuletha baligoqoza kwasho ukuthi kwase ku late kakhulu. Ngachitha imali eningi ngibaleka manje ngiright manje. Yabangibulala bo. Usebenza apho nansi kuphila ngani ngoba ngizwele la uconcern ngempilo yami eqaleni uphila ngani? Hayi ngiphila ngama-plan mina. Ama-plan kanjani? Kodwa ama-plan engiphila ngawo awangisondezi kumkhonazi. Awulawa angadiscloseki. Hayi ngiphila ngamaqhinga nje mfowethu. Hayi ngiphila ngamaqhinga nje mfowethu, ngamaqhinga engiphila ngawo nami njengomfana yabo. Njoba nawe uphila ngamaqhinga akho nje. Wona mapha amaqhinga la ukuthi udonsa uzikode la uthi uzomfuna live. Sengicela ukubaleka mfowethu. Ngicela ukuvalelisa. Kulungile ngathi bengakunika isigubhu. Izona ebusuku ngiyafonelwa. Sikode phuthuma ungena lapho ku live kaNsikazulu. Nsikazulu uyakufuna ngathi kwaqoleka umuntu egameni lakho. Ngizoshawa uvalo. Wami amahlanda lapha ekhaya ngiyawazi. Ngeke azagijima zaNsikazulu. Usho ukuthi lo muntu ukhandi. Ngifike ku live kaNsikazulu ngicela ukuthi bangifake. Sengikho. Ufuna ukumuzwa lo muntu othi waqobela. Lo muntu uyangidakela, uyangidakela ngikwazi ukuthi ungwakabani wena. Uyangidakelwa, uyangizwa. Uthi lo baba wafika uzikode wamhlolela. Wamhlolela wathi uzikode uyaphelwa imali odliwa imali. Uyaba wathini ufuna isigubhu ngathi isigubhu angisenzi. Ngefikeza wadliwa imali. Futhi mina ngangihlangana nalenyanga yami udla imali. Uyazi uyangidakela wena. Imadoda. Ngikena. Imadoda uyangidakela. Bese ngibuya kuwena ndaba ezitha. Sikazulu siyazi kwethu kwafika la wagijimisa inyanga eziningi nawo kwafika abantu kuwena bathi badliwe yimi wangena lo muntu ku live bantu bangena waphuma umuntu wabaleka okhombisa ukuthi lo muntu wayekhandile mina umuntu ozogijimela konsika athi udliwe mina lo muntu anokwazi ukuthi usuke ekhandile wasuka omunye futhi ekhandiwe wale eMpumalanga wathi wabhadala ngalo 50,000 noma 500,000 ephethe isikhwama imbazamba zengaka wathi ngithe mina lesikhwama sofaka imali uyangidakelwa njandini mina ngineyikhwama ezifaka imali mina wayipho lezo khwama ngingazenzeli mina mabe ngineyikhwama ezifaka imali kahle ngiyangidakela abantu bakithi uyabona Nsikazulu indaba ezitha wena ngizwa ukuthi wena inyanga uyilandela ngoba nangu usiyamyeza esatutsa amandla ami uyabona uyangicoma in public shuni kukunyenyisile wena lokho ngoba angazi ukuthi ke mina nawe asizwani mhlawumbe usiyamyeza ongazwani naye usiyamyeza bayitutsa amandla ami in public wena sewusithika lo video uthi ke akayekwa advertise inyanga kuze usiyamyeza afake video ngiyamazi ni siyamyeza lo wangona mina nosiyamyeza anginawo inamba kasiyamyeza wakhona lo uyabona usiyamyeza mangabe ebukayo zonke lezi inyanga eyibona inyanga eyenza izinto legit wrong ikona kuyiphi ubwrong usiyamyeza kushini lapha kule video ongazange uzekhulunywe lapha lo life wakho ngoba phela wena ubulindele ukuthi ke na mina ngizobulawa umsebenzi wami uyaphela wonke mhlambe nawe ubuthengile abantu baze bakutshela wena ku life wakho uxolisa kuZikode yabona this time around you are wrong xolisa kuZikode yabona ngiyabona ngiyazi ukuthi lapha bekunama client ami amaningi ngabi futhi ngiwabonile athi abzikode kodwa bafana bakithi hayi bafowethu kuyasetshenzwa lapha ekhaya kwaZikode kuyasetshenzwa bafowethu sakusho lokho namanje ngiyokusho ekuqaleni nasekugcineni
bafowethu yekelani ukusetshenziswa kuthiwa bulalani inyanga phela mina ngiyazi inyanga ngiyagqilaza ngidlisa ngamapayipi zonke lezi inyanga lezi ekhona lapha manje mangabe uzobona umuntu ethi ke na umuntu eqhamuke esiyamsikaZulu etwadliwe yimini ukhandiwe lo muntu ngoba naseqayeni lo muntu wayekhandiwe ngakutshela futhi wena sikaZulu mangabe wena ngakutshela futhi ukuthi leyo nyanga ngiyayazi ngakutshela ukuthi usibani bani nokasibani bani enye inyanga yathi uzikode umuntu okumele imlandelo yiqola biza ngokulela abathakathi la ngantshela ukuthi bani leyo nyanga leyo yabona bese bephinde bafonele ngishe leyo nje leyo ithuwe ngisho umfazi wami la on social media yabo angifuni ukuthi ngibize kanje ngoba wabuya Nkosi yami wayithoba waxolisa mina naye sesiyazwana yabona kodwa nje mina bafowethu ngiyazi ukuthi inyanga ngiyidlisa ngamapayipi la besisigodlo lesi akudlalwa la lana ukungena kwakho lapha eminyanga uyaphila bona abantu napa abantu babavula yini la ngizobabiza futhi khona manje uyayibona ndaba ngizoba lapha bazophuma besizakele uyanqolo uyabona okay kulungile bhuti uma nanka abahlayeli afuna ukuvulelwa la ephasijini azohlola uyayibona ndaba khanjela zinyanga zakithi uzani nizothatha into yokuphila bazikode uzani nizothatha into yokuvula imisebenzi yenu ngoba imisebenzi yenu ivalekile anikwazi ukusebenza abafundisi uzani nizothatha izinto zokuvula amasonto osomabhizinisi wozani ngiseyile inyanga ke mntana yasenduku kungangithi ngiseyinyanga yasenduku ngiyabethela ibaya ngiyabethela imizi yabantu ngiyalapha amalumbo ngiyalapha inyawo abantu abanezilonda ezilwaneni abanezilonda ezinyaweni ngiyalapha izilonda ngilapha izichitho ngisele lenyanga yasenduku kodwa inyanga lezi zamanje ehlala ekhuluma ngemali eqhamuka emabhanoyini ezinye ngena amafesterane esitakela sintsha uzomasa nemali ebhengu ungazosetshenziswa ubani 071 969 2549 usekodwa lo okhuluma